yo adofo ye obo mpaye na de ho ahye Nyankopon kase ne nsa oso ene asase ewura una tumi nyina wowo edaza kase e ma wo bambo no hwe sofa ene so wa me ho kwaye se mfa wasem konkon emre wo nkrofo ese we se ma wasem ebe wutumi no ahoden eni akiri na ayinsham owibia brabum eda wase we ne radi Yesu din amen amen ede Nyankopon asese ene nso Nyankopon ama ye ho kwaye ne na sam konkon nso ebremo bebia mo wo bia emo ankasa mo nua ene mo dofo apostle Kwarteng nie the bride of Christ na moti yenkan na nsen ye frasi ani Yesu ye bi efa the seven basis of Christian faith a Christopher ye gidie enyina so nso no nema bia eye nso a ye gina so sum Nyankopon a enne wo se e control ogidi ni bia no eno ye toa so na ya hwe na ye kaye ho kakra ehun sa niam anso Christopher a ye sum Nyankopon nyina a ye wo wiase nyina no awo se ye nyina niam anso no e chiri ye nyina na sa na manso ense esu obia nkome ne de na se ye nyina obi ye nyina follow adekoro na ne ho asem no yi free Ephesians chapter 4 Ephesians chapter 4 yen kan free 4 to 6 yen kan wose momo de emfa asomdie homa enkura honhom ba akon yemu nipadua ba akon honhom ba akon se de wa frɛ mo nso mo friend da so ba akon ebade ba akon didie ba akon subo ba akon ye nyina Nyankopon ne agya odi ye nyina ye so na ofa ye nyina mu no ti ye nyina ye mu ase obobo ne manso bidin se ene manso na de sa ne manso ne se ye nyina ye ba akon wo ho se didi kaya no se ebade ba akon na o se ye nyina ye bedi ebade ba akon achi didie ba akon ye nyina ye be kuremu subo ba akon and that's what about one body, one spirit, one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. Just any pedia baako, honhom baako, and that's what baako, everybody baako, didie baako, asubo baako, Nyankopon baako. In the Christopher we are saying nyina yesu Nyankopon nyina no. I was say ye nyina ye wa asafo baako mu. I was so bia wa asafo baako Nyankopon de yesu mu. And Nyankopon asafo e baako pe. And also, Yammy boy, that can was a Yami and son. Do and sorry, I did it, Yamma in India, and your barrier. But the Nasam and here. Now, no Yammy boy, is young when you be who. Now, Hasino, or say, I was saying, Yina, what Asabakum, or be a washing young people be and say, Yina, what Asabakum. Now, for Yina, so it home back which. And you say home back open the country, and say a banner say. We won't home come some home canoe. Home back open or the amount of people in a never country in a union that's also in a begin that's so back which the so many that's what and so many that's what. Secondly, many that's what me hope on also hope on Konya. Then you said that I never and yet we are upon their control ye. Young back on their control ye. Never rather back open. The and so may rather the rather back open in a bit in the chi. Rather back open will be control in I think so nyina no 1 feet gidie ba ko nyina be di akiri then enso ni gidie ene so nso gidie se baptist for gidie nko roman for gidie nko deeper life for gidie nko church of Christ for gidie nko pentecost enso no bi enso nyina ekura gidie ba ko na sa gidie ba ko nso wa provide ya mai bible mu sa gidie ba ko no odi ahye bible mu o se nyina na di akiri ndi o sa christ for nyina ye gidie nyina ya ba ko pe ene ko emi na ko emi ensade a no so obonsam wa bamu no na afin so asubo ba akopɛ to wose asubo a me ye de bo me no sa asubo no na wose ye de bo wo hone subo ni wo bo su no obi okodo nche bia no asubo ba akopɛ no obi anyaaye ndi enso no jo asubo enya mienu na me ensa no ba akopɛ ndi ba akopɛ no na obi anyaaye ndi asubo so sa asubo so ye ba akopɛ na ene wose de bo bia de Christopher nyina asubo ba akopɛ de bo bia and the answer na subo and I beso so wo subo e so difference ba mudi a ba kon feeling and I feel so no yesan hu se Nyankopon ba akopɛ Nyankopon nya mienu Onyankopon ba akopɛ na ebedi ndachi the way ni nsam o se we Kristo ni o so hunu pa yie pa sa na man so we die
enye de obi ape e na obefa e wase enye man so nyina na e de kire yen na nyina de ya de koro difference baba akokura mu a ya feel e na nya obi pe na obi adwene na odi ba kire se me gidie nie na mo gidie na odi ama ahotefo o Bible mu ni nyina e hye ho esubo ba akọ nyina wa introduce o Bible mu ti wa wotie me ende ne no and now last week that she and inside she be ka fa one Lord ho na na person who say one Lord no is Jesus your Lord or who is your Lord when we wurade and na person ekomu ye na ye hu ni ye pa say when we wurade you say you say wurade ba akopɛ and also di ye nyina ye so na when say wurade ne ma na Yesu no no wurade ana is Jesus your Lord and no na ye ndwene ho no yebidika ahun se yeka urade kura no a yebidika last ye kire mu yebesa etimu bio se yeka urade a kasa ye de kire Bible no e ma ye New Testament na ye Greek kasa no ye frene curious ne yeka curious no so according to PS definition any strong definition na no the actual say yeka he to whom a person or thing belongs about which he has power of deciding, master, Lord, the possessor and disposer of a thing, the owner, one who has control of the person or the master. Indeed, I don't say you can't say obi you can't radia. Can't say the tree Bible no ma ye no. E tell say obi and I bibi energia. Say bibi ye wo dia. Wo beye Lord over sa ade no. Wo beye owura over sa ade no so. Ana obi all power of deciding and I decider. You can't curious wa. Obi otimi decide here. Say yes or a decider. Or decide. When a bit my decide say we go heaven and say we go heaven. When a bit decide say asubo we ni emfa momo and say asubo mi emfa momo. Eni ewurade no. You can't ewurade ani ye ka obi or be decider. To say o pray say yes ye ewurade dey a. Or ba be decider or wa brabo mu. Afin so e ka o ye master. Okọ nyina okọ adwuma mu ohun master. Okọ ye otise si mo ko hairdresser for no okọ ye oti a. Omo so ohun master. Okọ carpenter for mu okọ fitter for mu obuza say master wo fine. Eni ehun say Jesus no ye ka say obi ye curious wa je so o ye master. Wo ye adwuma wura. Ana fe nya no nko wo ye Lord say edi ka aka no. Na fe so o san so eye owner. Okọ fie bi mu o ti say fie wura nie. Ana say me landlord na say ka wura. Owner of this house. Adwuma wura. Endi ye ka so obi ye curious wa nye say oyi already Yesu no oyi owura oyi obi a owo tumi a oyi owner awo asa na sapu mu asapo ne ye na dia ana one obi nso oyi controller so obi oyi controller endi say ye o ka say Jesus eye owura de na ebe hu say Yesu oyi owura de onye owura de kwa o me nipa bi wo be control yen oyi controller afi nipa bia no wona ebedi so when you honor body ni afi nipa bia ni ankasa ye dia bio ti wa wotie me enkosi no ebebo abebre pa yi pa ebebo ayen ndi ehun se Yesu no so wona ye awurade dia na sa awurade ba akopa ni nyina bedi na chi dia na nsa Yesu no ba banye ona ba banye owura ewo ya abrabo mu oye master obe controller obe decider bibia mu no se di okodwuma mu a opese me padwuma wura okoyi wuti a me pese me pe master wo ha si the master be kan e fa na efie wura the owner say e ka na ye dia owo so tumi sana ye ti wo Yesu enti hwan ni owura de say ye ka nyango pa asem no a ye hwe o ka ba ye bo no ye mfa quotation ye ni bi enche mu ansafe ye dika ehunu say Yesu no wona ye be ye owura na fa ye be chechi mu aba ya abra bo mu ahwe say Yesu oye Lord oye master wa abra bo mu oye controller oye owner because on ebedi ya agene ye sikasem ya warasem ya sesem nsem nyina on ebe control on ebe controller and enya sem bo so bekas mafa Yesu sem mawurade so the Thomas kan sem mawurade ni minyangopon mawurade ni minyangopon me controller eni me owner me master me decider when abedi ma decider ma me say ma brabo no enya de me pe na me bio menya boss o me yanga sem brabo mu bio menya master ma me hu bio
ni mo na baba ya master na obedi me ona obedi me so na yen hwe hwan na owurade wo ka Nyankopɔn asɛm na yen ka Nyankopɔn asɛm yen hwe Yesu no Onyankopɔn de nesi wo sɛ awurade yen ka Nyankopɔn asɛm no ɛwɔ Acts chapter 2 ni yen hwe de awurade asɛm kan ni hu obi a wotie me bia no Acts chapter 2 verse 34 to 36 na David ankosoro na so ono ara kan se awurade ka kire ni wura se same nipa kozi se mede watambe wona se entiaso enti 20 enti ma Israel that says so enti ma Israel fie nyina hu na mpa se Onyankopɔn de Yesu yi amosem no aye awurade ni Kristo enti de hu se Yesu hu se ye ka awurade a obi oye master obi oye owner obi oye decider obi controller obi oye prince yes obi supreme in authority to me nyina no woni twato authority nyina on the supreme in authority one waka e fana and Yesu no Nyankopɔn next was say obi okasa enye fana ewo abrabom obi okasa ene twato say when na owner ni pet asafo no ye ne dia e wo sa asafo no e wo Yesu nsem aye ko Kristo asafo mu a e de say de wa kwaduma bi mu na wo hwe master e say hu master waduma no say master nie e na okwaso bebre mu bi na yo master ka Jesus ho Jesus no one na boss one is the supreme in authority to me nyina e wo no asafo no nyina chenase obi a de ne ho say Yesu ase one control ye one kire say me pene awade do so ana me pene awade do so one be kire say one oba ware oba ye ne hu ade ansa na wo de hu aka na wo be ja wo yira ekwan wo sa awade efa so eguo nie se wo ekwan a wo sa nipa bi wo ya master waduma mu a se ne wo sa ofa so no waduma ye fo tena ni nyina no one ye boss ebi ye hu se na se wo se awurade Yesu no Onyankopɔn ade na si wo se awurade ebi ye hu se Yesu no na ne hu si wo se the Lord master no and the nyanya no nkona fe hwemu nso a wo ka Bible no nso a Philippians chapter 2 9 to 11 Philippians chapter 2 na de me say me boss ka create na fe ko ntitiri mu o so enum ti Nyankopɔn nso ama no so kase na wa dom ne din aburo din nyina so say Yesu din mu no sorofo ene azasofo ene asase asefo nyina nkotodwe nkoto na ta kire me nyina mpa mu nka say Yesu ni awurade emaji Nyankopɔn ni mu onyam asa afedi obi a ewiase asase to sui onipa bia Yesu enye ne master nipa bia Yesu enye ne controller nipa bia Yesu enye ne owner bia no o se Nyankopɔn ni mu onyam o se man ta nyina nka say Yesu oni ne boss Yesu ni controller Yesu ni owner Yesu ni decider ema Nyankopɔn nya ni mu onyam Yesu ni ene oni kura the supreme in authority to me nyina wana na dia o ka sa ema Nyankopɔn nya ni mu onyam de mo nya se ya dia no ka sa akwa ye pray you say o pray you wo ye controller dia wana control wa na afi nya no nko o se obi ntime mfra Yesu awurade Jesus hon kronkron mu eni ansa no obetuma dia to me se Yesu wo ye master Yesu wo ye decider wo ye controller wo ye owner no Jesus Nyankopɔn Jesus hon kronkron na sa nipa no eboa no enti ye no nso o ka Nyankopɔn asɛm no a 1 Corinthians chapter 12 verse 3 na eken kai na be the quotation so ba ko bi o no se won se wo do akoma nyina di se Yesu ni awurade na Nyankopɔn nya nyina frawufuo mu a obaje won kwa Romans chapter 10 verse 9 wo do akoma nyina di se Yesu ni awurade na Nyankopɔn nya nyina frawufuo mu a obaje won kwa eni ansa me yen no se Yesu no enti yen nyina ye bedi one Lord wachi a wona ebe ye Lord no ba ye master enya se ye dia no na ye kana sa akwa se Yesu ma fa Yesu se me kira aje nkwa makwa so de mama me nsa so asa wo fa tire se Yesu o ye controller o be controller wo bra bomu o na bedu sa dia ma o se ensa no nsa na no nsa enu ka se afa Yesu se enom nsa wona wo se nom nsa o ma se nom nsa na no nsa sa ta mo nsa na se bio na ye ka se Yesu wo ye awurade dia ne se Christ no wona be ye Lord ne ka mitimu bio se is Jesus is Christ your Lord, controller, owner, master, decider in your life. Wa abusa ho say di say say nka una o ka say Yesu your boss ana dey say nka wo ye dey say car
ka bi awa ka ewura nsem ka no ka ewura bia no ka no eni ni so tumi ka no ye ne dia wona control kala bia o pen o de betimi de amaka no watari a wo hye wo so tumi atari ntimi nka njo sa empame nhye no ene ko di me asa do akodwa bas na no de me kwa asore ene so de me kwa ase no oni tumi wo mpaboa a wo de hye eye wodia ehye wase wo so tumi eye wodia ye sane ye ti o Yesu animu o ye de sempa boa ye obi di a otimi de hye at any time ontimi nkasa ye nia no o Yesu anim ye nia no awo Yesu anim de obeka bia na o se yetie eni nti sa Christopher aya se Yesu Nyankopon se one Lord be di akire di a wona ye be control na wo ye ne nkasa ya brabom o se ye nyo ye mu ade ye mfere ade ye mere ye ho ase wunya sika party say ye ne dia o sika semu o ye o master untimi ni side se de me pe na meye on the decide ya adwene aye o so tumi ni pa bia o so tumi ye honhom o so tumi ya waresem o so tumi was when controller TV entimi nkan TV entimi nkan kire wo se family nsi kwa na ha se family se be obi a be home TV e wo di a wo to ye no TV no oni control wo so be bia wo pen na TV ni be sie oni men ga se de be o ma volume o ma na high do neteso no oni anu woni hu ni sane yan so ya tie wo Awurade nsem wona ya control ye wo ya abrabọ ho nti se obi kura obi didi watem na wo ye wade ya nya wo se mo mfa oye ntua wo ye ka o master na kan ye o boss na kasa ye o master di master kasa asa wona o kasa chatwo eni se oye master ma wa nkasa ho de a then you are serving two masters my Bible say no one can serve two masters eni fa ba akofo ntime nso awura no mienu because ba owura be ma instruction say yes won so wan kasa so tima wan kasa ho instruction na wo instruction ne ni da akrase enye yesa to wa wutie me Yesu ona ye wona decide ntenya sembo say Yesu mawurade ene ye kan sa ba de ntiase the moment ya beka say Yesu ye wurade no o parties wona ye control no wona di wa bra boso wona be control life or your controller in your life or your master or your owner say efie bi ni efie wura efie wura na be di say me fie be ma haye ana me mfa ma haye kana we na be me fanye de ngofo beka ena me gu hu ena me pene be hye mani muonyam Awurade ye di sade wo yanso abra bomu a enye de yenye pene ye beye ne mo di wono de o se yenya ne yenyina ye beye ene Christopher nyina se Awurade Yesu ye one Lord wa yenyina follow say one Lord one controller no eninya asuba a wo pene wo de bo wa decide wo se de wo didie ni abo na su obedi ne nkwa wa kire asuba ye mfa mo wa kire didie de ye didie afenya de wo pa bio obi nya master nka o master ho ene kwa so bebre nu ayo masters awa sorry asofo bebre nu ampo omonya tumi kwa ache Jesus Christ Awurade Yesu atu one e de owner de owner we controller we boss no okọ dum mu an kwa se me pe master okọ kan se na okọ ye waka mu se me se me hu master wo fan me se me hu master no a edi mba Yesu no se ye kwa sorry ma ye hu se master nie one ye controller wo ye ni anka se ya bra bomu individual one ye control ye enti usika enka njira wo se empamento sa adi we nche usika yekura wo ye wodia maka o mpabo kala wona be decide se kala we na mepe ade bia ye wodia bia na ade bia ye wodia bia na wonya sutumi awo so ade bia ye wodia bia nti Yesu se ye Awurade dia dia wo se wo mo ye Awurade dia no wo mo hye na ni mo onyam enti nya se ye dia no ka se me ye Awurade dia enti ye ka se Yesu ye Lord one Lord wa na se one controller eni ba ko onipa ba ko na control ye nyina ade a ye nyina bra bo ba ya ba ko enti ye hana nso dia ade enti se ye de ho ema Kristo a onya absolute control ye nso na edu bi ye mbebre ho a ya bra bo ye ni ankasa ye ho master de pe ne ye beye de ni ye pe de ya adwene kire ne ye beye e kwa so re de ba ni Yesu na edi yeso ye kwa so re de ba Awurade nya master ewo ye ni ankasa ya bra bo mu na ehu pa yi pa se Christ was a Christ enye control owo ye sika sem so maka sa sika sem sika kure kura wo kura wo master owo so tumi ya gene owo so tumi ya ware se bibia
obebi side amaya say ebere say na fanko communion say na mako communion mo nko no woni obi ani ano wakasa one the supreme in authority one the decider and ye hu ne saa de a obehu obi anko ne gidie baba bo say Christopher nyina ye nyina ye bedi gidie ba akwa chi say ye nyina because heaven ba akwa ne nyina ye be koro heaven nya mienu no aka say heaven mienu na heaven kwa no so enye time na obi afa ne kwa opa bi aso decider no okoko de si ya na judge ne bedi say judge ne bedi say say asem wadi for na wodi for no so no wo no e wasa okọ prison e bi afia na mfi me no na e decider everybody yes na e decider wa ya bra bom ya ware sem ya adwuma sem ya bi bia mu na se yesu nyani mu onyam awo ade ba akọ mo na se enya se ye bi ye de yen so na se nko na wadi yeso na asesa bra bonko ade bia e wodi bia na maka se na wunya ho mfa so bia no na ese wani mu onyam no wo hwe so yiye eni eba be Ewurade dia na Ewurade nyani mu onyam ya abra bo ho Ewurade nyam fa so ye ho a obo ye ho bai wo hwe ye so bi se ye se na ni mu onyam ofie a wo dia ma hai afie ni ye wo dia ena ma wodidie ena boa wo adwuma ye wo adwuma bi ye wo dia adwuma na boa wo na hwe wo a se adwuma na ha wo dia na adwuma ne nkoso bre wo a wo nso wo hwe adwuma yie na adwuma nso tini ahwe eni se eba be Ewurade dia ani ji se mo mo na se anya so Ewurade control ya abra bonko bare ye wore nsem ye mpomore fa ne ho ya wore sem fa ne ho ye yie die fa ne ho ye bi ebisi onyani mu onyam o ya abra bomu eni sa ade bia ye wode bia no a emma wo hawo bia no na ese wani mu onyam bia no wonso o hwa de no so yie eni Yesu nso ye se ni mu onyam a o ya abra bo ho ya asetena mu ya wore semu ne ye ho te na onyani mu onyam o ya abra bomu a ono nso se ya ni mu onyam eni woni ya bia wo tie me bia na wo kasa me Yesu ye mawurade no mawurade no enyo wo tie ne ento kasa ni obi wo se me se Ewurade be ko so ayi mamu ye kana kwa no ni ye ntia se wo ye controller no obi fe Yesu se Ewurade Yesu one ne mpran kwa na da no wo fe ne se Ewurade Yesu wo fe Yesu Ewurade wo fe na ampa onya ni mo nyam de na nso Ewurade no nyam tia se ye ka Ewurade de wo ye controller wo ye ona wo abra bomu woni be decide se wo emfa nka wo bai ko ben se wo bai no ho ade obi ho amode no aka no no wo twem pran so kwa sori yenti eniema se nti ye ka se Yesu enti ade bi ya wodi bia no a ejeje wo ne ha wo bia no wonta anya interest wo ho so koto ka ntencheme bi na ka ni edi wani na ha wo wo to nka unye hu mobro kra maka no kra anya de bia wo de ho kra bi se ha ebi se ya abra bo no ye de ha Yesu Kristo ni ya abra bo no nsina ni mu onyam na ontimi control nya ni pa nyina na Yesu control wo mo mebre no akwa sore de but wo ti asore mu a enya Yesu na control wo mo who is your controller masem na se hwan ene o controller hwan na edi wo so o boss ne hwan Ewurade asem no wan e wase yedi obi a na wutie mi bia no wo so odu ano ka se Yesu ne Ewurade na de wakoma nyina gide se Nyankopon nya ne frawufuo mu a obeje won kwa eni akrizofo se Yesu ena obaye ye master dia Yesu na abaye ye boss dia Yesu na ebedi ye so dia ene wase onyani mu onyam edi me nkwa se TV ye wodia TV say da bi famisi ya say famisi ya sani ya ti wo Ewurade nsamu makasa atade aye wankasa wodia eni ntina oni tumi nse eno wo de me hye eno nso wo de me hye die ne se ade na nya wodia eni wose wo ka Bible no wose wo mom ye Ewurade dia no wo ka Galatians chapter 5 ne ye hade ga krebo wose wo mom ye Ewurade dia no ebo honam ne nsaso die nyina asemiye mu ko ken kan wo hu de Ewurade asem no eka Galatians chapter 5 ho na ye hade Nyankopon eka ye wose Romans chapter Galatians chapter 5:24 na wona wo ye Kristo Yesu dia no abon honam ne nsaso dia ni na kona sandua mu wo ye Ewurade dia ne se wo ka so obi ye wo dia ne se nipa no wo ye master wo so enu ntina na ka se ka ewura efie ewura me hwe efie ewura me hwe adwuma ewura wo ye ona kai ni wura wo fan
and on na ne betima decide say me de me fie ma hai ana me mfa ma hai hwan woni pa bia na hwan na e control and the another the me twa adene asisu kase pa na say Ewade ba akono won ebedi won ye nyina ye bedi na chie eni se wade ba akono ye nyina bedi na chi dia on ye nyina ya bra bo nyina ba ye ba akon do ebia ekwembe so no ebia me ba Ewade mu ntam na wo ama ne ntam ende ebia be mi ma akoduro no na wo ndu ho ne mo ebeduru ebe no de me ma do no so beduru o sa ebi se Ewade ba akopa na air control ye nyina wo ya asetena mu ya adwuma mu enti afedi entokwanye wase ntokwanye akayo nye ahoya anye konkonsan ade ade sana ma wunyina na anima bi ebra boni bia ebefi obi a odi Ewade Yesu achi anase Yesu ne ewuru ade no odi sa ewuru ade na achi no sa abraba boni nyina no ebefi nipa na kwemu hwan ne ewuru ade. Who is your Lord? Is Jesus your Lord? Enya Yesu no yeso okotena India no wasa America oni Yesu wo fro oni minim sa Yesu no me ba boni sa Yesu no ene o mo si Yesu ye gave Michael me Yesu oni ye ne no obi o so obi o represent Jesus bi a Christ no Nyankopɔn ne si wo se wone enkwaje kwan wone decider o ye healer o ye mighty healer eni se Yesu yo wura de a wo yare ye obaba ho ba na obasa wo yade o ye great physician eni nya se bi all control your life kwa se bi a obra papa nkwa na obasa ye bo but wo san dwene ye ho so me se ye sina ni monyam ye kasa asha ni monyam ya ware samsha ni monyam ye zika samsha ni monyam ye nyekele bole bia ye nye obraboni bia ye mo ye de enwo to no so ye de nekura ma no enti o mo di Ewade Yesu achi bia no mo bi achi won nekura mu bia no o mo do mo bra ehye na ni monyam asembe ena asemi dia wa wutie me ye nyina ase nyina nya gidie ba kwa na gidie ni no gidie ba ko esubo nso e ba ko hwan na decide here Ewade hwan na decide here Ewade na decide say esubo we na mepe wo de mo bi decide ma wo for bi decision ye Ewade decision wo de for bi decision Ewade decision ye be duru gate wo be hunu wo ka ban bo no wo se na metamfo a o mo pese medi o mo so nyina no mo mfa mo na manam nku o mo Ewade Yesu say no o man so hye bebre no ebi no mo mfa ebi no mo Ewade Yesu ni o mo so o mo na sapo mo mko na sore mabi won ko na sore pa nenzo so no okasa a o mo mfa ebi no o mo entie nene na ehu papa no o se metamfo a eni na Bible say tena mini fanso ko be me se me de watamfo be hya wona ase ntia so ya ma Yesu oda bi endi nyesa nko fo bi e kasa fa ni moja ho dina bontin preacher ne ye so pa Yesu moja nye keka nsem o enye eferu ade ho oda bi ne dia ma no o tena mini fanso ko be me se me de watamfo be wona ase ntia so eni order bi ade amane nti obi kasa ye obi ka Yesu sebe kansa mfa Yesu ho a na wa quiet na wan emre beba de a na enemies nyina no ye beku wo mo e won nanim won so tena mi nifa ko pe me se me de watamfo me ye wona ase ntia so me summarize asem no de me kan nie de kan no. Who is your Lord? Hwan ne wo wurade ewura ne mebre nu na wo wi ase hwan ne ye wo controller hwan ene ye wo master hwan ne owner wo life and the life no ye o de say ka bi wo ka wura nsem o sa na ye ti won Yesu anim and o absolute control wo ye so on the chese on the boy ye ho ba ye so na say e de abrabo ha no na ye ne ye master wo ne anka say abrabo mo de na de ye pen ye beye ye o pen na wo beye dia that time no o kwa so rede nenzo so no na Yesu onye o Lord nti wo se mo frem awurade ne awurade dia munya de meja no so eka de munya se me ye mo frem ko controller owner decider na no ano na dia ye mfa nso wa na ono o decide wo ya abrabo mo na enya effect wo ye so dia na kire se Onyankopɔn asem no yate ase enti wo a wotie me enema nso no ye ka ye ho bi odi a e wo se nyina anya didie baako Kristo nyina didie baako ni nyina be di akiri Ewade baako ni nyina be di n'akiri esubo baako pa ni nyina be di akiri enti so when you different unu obi esubo ye different here check wo die no unu obi faith nkwadi ya check wo die no ko ni nyina waka ho asa wa Bible mu one hope pa ni nyina be di akiri one baptism one Lord nti ene wo Lord onko na me Lord onko dia nti na ma wo bra bo so be so onko na obi an ko ne no honhom na ko aso obiri mo obi an ko ne no honhom
honhom ate de se ahonhom nsam nko na ekoso but one spirit na be control nyina de a almost nyina ye life no ebe ye ba akopɛ wonya mfa Yesu se wawuri ade de a wonya omanya control wa bra bom de enne aye ready so be control life or control wo eso wo se ese ne control no se ne yire kasam a na waka na nsa gu no ho ma Yesu nya boss on control life na okasa na odo nsa gu ho na asena ni mu onyam de bom pa ya ma wate se Awurade no omedi wa bra boso se nkomso bi abo wakwa mu a ene eye adom bre ene ye nkwaje bre bade ohun ye mabo ebre se mesa ato asemi so otumfo Nyankopɔn mede ene aka wo mo tie wasem nyina na wo mo tie nyina e hye wonsa Awurade ye da wale se ebre se wodi nsem papa se ebre ye ni etimi hu ni pako a wo ye se woni Awurade wo na wo ye da wo na wo ye controller na wo na wo ye owner wo ya abra bomo wo na ba decide se obra we ne opese ye bo wo abonten ya ware sem se ne enko no Awurade dia zaka sie ma mpo se won tie kire pa wo de maye bom paye nso me dia tiefo nyina mom yare hye wonsa Awurade obi a wo nsem na control no Awurade wo do no se control ase no yare mu oha mu atete yakuna ba wo boa no ebe se unya ni monyam wo na bra bo ho de o yare bia ne watie ni bia no sane ade wo Yesu din mu amen de o my Ghana so se wonsa shira ye eda wase Nyankopɔn o ye ne Awurade Yesu din mu amen Amen.